Kreće manifestacija posvećena kulturnim filmovima stare države. Ponovo radi bioskopa. Sve o tome reći će nam naši sljedeći gosti, Aneta Vladimirov i Marko Rojnić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Pa jel bi nam mogli zapravo objasniti o kakvoj se točno manifestaciji radi? Što nas to očekuje? Pa, radi se o manifestaciji koja će trajati od srijede 3. travnja do nedjelje 7. travnja. Posvećeno prošle godine preminuloj divi jugoslavenskog glumišta Mileni Dravić pod nazivom Prva dama jugoslavenskog filma Milena Dravić, u sklopu koje ćemo prikazati, nažalost, zapravo tek 9 filmova iz njenog uistinu kvantitetom i kvalitetom iznimnog opusa. I to s fokusom na razdoblje od 65. do 85. kad je ostvarila i neke od svoje najznačajnijih uloga. Vrlo različitih žanrovskih tendencija, pa mogu eventualno kasnije pojasniti točno o kojim je filmovima riječ i zašto smo izabrali baš te, a ne neke druge filmove. Manifestacija promijenila ime ove godine. Tako je, Srpsko narodno vijeće, Vijeće Srpske nacionalne manjine grada Zagreba, postaje bolje, ambasada Republike Srbije i Kino Tuškanac već dugi niz godina organiziraju manifestaciju koja se zvala Dani srpskog filma. Ono što je kod nas izazivalo određenu nelagodu, to je da je to ipak jedna zajednička baština i s pravom je tu Jugoslovenska kinoteka iz Beograda koja je sačuvala svoje prvo ime, gdje mi zapravo želimo podsjetiti ne samo na ono što bi bilo to zajedničko nasljeđe kinematografsko i ono što je zapravo se jako vezuje za zajedničku državu Jugoslaviju kada se film zapravo razvija i nastaje, nego naravno želimo pričati i o novim tendencijama, kakve su i o kulturnoj razmjeni između Zagreba i Beograda, prvenstveno onda Srbije i Hrvatske. Dobro, koji nam se onda sve filmovi puštaju i zašto su baš značajni? Ok, dakle, izabrali smo, kažem, 9 filmova. Redom su to, ciklus počinje filmom Zaseda, Živojina Žike Pavlovića, jednog od ključnih predstavnika crnog vala u jugoslavenske kinematografije 60-ih i filma koji je zapravo bio na neki način od strane onodobne vlasti proglašen ideološki suspektnim, odnosno od komisije za takozvana ideološka skretanja proglašen prvim antikomunističkim filmom, a nastavlja se sa 2 filma Mladomira Puriše Đorđevića, to su film Djevojka i film Jutro, koji su doduše na filmskom festivalu u Puli tada relativno loše prošli. Navodno je prema nekim napisima čak film Devojka bio od strane ispunjene arene izviždan, pa su čak i Ljubiša Samardžić i Milena Dravić pobjegli sa projekcije, nego se samo redatelj imao hrabrosti pojaviti pred publikom, ali riječ je o jednom iznimno vrsno režiranom ratnom filmu. 4. film ciklusa je film Rondo, koji se smatra jednim od neprikosnovenih klasika, kanoniziranih zapravo ostvarenja hrvatske kinematografije, a onda u nastavku tijekom petka, subote, nedjelje slijedi nam u petak slijede 2 filma isto relativno nedavno preminulog velikana srpskog filma Dušana Makavejeva, filmovi Čovjek nije tica i njegovo možda najznačajnije i međunarodno najpoznatije ostvarenje, to je VR Misterije organizma, dok se retrospektiva Milene Dravić završava u subotu sa filmovima Poseban tretman Gorana Paskaljevića s 80. godine, za koje ona je i nagrađena za sporednu žensku ulogu u Kanu, te filmom Deps Antona Vrdoljaka, u kojem je ostvarila jednu vrlo zanimljivu ulogu, recimo tako, žene sumnjivog moralna žene iz polusvijeta, a onda u nekom vedrijem tonu u nedjelju završavamo ciklus filmom Nije lako s muškarcima iz 85. dakle recimo recentnim naslovom ove retrospektive, u kojem je ona ostvarila recimo jednu svoju poznatiju komičnu ulogu, obzirom da je ona i prema vlastitom uvjerenju i priznanju zapravo smatrala da su njene najbolje uloge one uloge, dramske uloge sa nekakvim komičnim elementima, što doduše nije nužno možda slučaj za ovaj ciklus u kojem smo se uglavnom fokusirali na ove recimo nekakve dramske, tragičnije uloge, a manje na neka njena komična ostvarenja. Koje su zapravo organizacije ove manifestacije Ponovo radi bioskop? U organizaciji, kao što sam rekla, 2 institucije Srpske nacionalne manjine iz Hrvatske, ali tu je i Kino Tuškanac koji je na neki način domaćin svim našim manifestacijama ovoga tipa i na tome smo neizmjerno zahvalni. I ne samo domaćin, nego i neku selekciju programa zapravo radi kolega Rojnić. Ono što je ovdje dragulj za naše prilike ili neprilike, kako god hoćete, jeste Jugoslovenska kinoteka koju sam spomenula, koja također omogućava nam prava na prikazivanje i
opet neku vrstu stručne podrške. Radi se o golemoj instituciji kakvu, nažalost, mi ovdje tog tipa, ako će se Marko složiti, nemamo. I u tom smislu, bez obzira što se radi o jednoj manjini koja surađuje sa državom iz koje ti ljudi potječu, zapravo se radi o razmjeni između dvije prestonice koja, evo već nekoliko godina unatrag, teče sasvim neometano. Ove godine smo zapravo htjeli imati nekakve dodatne programe, tako da osim filmova, samu najavu ponovo radi bioskop manifestacije imat ćemo zapravo utorak u knjižnici Bogdana Ogrizovića u 19:30 gdje će profesor Fakulteta dramskih umjetnosti Dragan Dimčić iz Beograda predstaviti svoju knjigu Između svetova skupa sa našim profesorom Nikicom Gilićem. Jednako tako, 4.4. ćemo imati promociju monografije o Mileni Dravić, autorice Tatjane Nježić. To će se također odvijeti u kinu Tuškanac, a u petak su, kao što je Marko rekao, 2 filma Dušana Makavejeva u kojima Milena glumi. I tom prigodom ugostit ćemo Milutina Petrovića, također sa Fakulteta dramskih umjetnosti, i imati neki svojevrsni omaž Dušanu Makavejevu, također nedavno preminulom, skupa sa kolegom Željkom Luketićem koji će voditi razgovor. Kakav je interes za jugoslovenski film i koliko je zapravo on bitan u cijeloj ovoj priči i za današnji film? Pa, koliko sam ja imao prilike u posljednjih dana primijetiti, s obzirom na recimo 2 retrospektive koje smo posljednjih godinu dana napravili iz jugoslavenske kinematografije, jako velik interes, a mislim da će za ovaj konkretno ciklus biti iznad možda čak i očekivanja, obzirom da je riječ je zapravo o glumici koja je, kako bih rekao, ostvarila, imala vrlo širok izvedbeni dijapazon uloga, dakle koja je savršeno funkcionirala i u dramskim ulogama, i u tragičnim, i u komičnim. Da ne zaboravimo recimo što nije dio ovog ciklusa u ratnim filmama partizanske tematike u kojima je također glumila. Dakle, riječ je, kažemo, o jednoj glumici čija su interpretacije vrlo širokog dijapazona karaktera i u svima je zapravo uspjela udahnuti s jedne strane ono što je bilo potrebno da lik dobije više dimenzionalnost, da mu se doista vjeruje, a u isto vrijeme, što zapravo čini mi se vrlo teško, u svakom od tih filmova ona je ostala na neki način potpuno svoja, jaka, samosvjesna i zapravo osvojila najširu moguću, čini se, publiku onoga vremena i mislim da to traje i do dana današnjeg. Dakle, kako bih rekao, i s jedne strane ljude možda ne toliko zainteresirane za film koji film tek usput prate kao recimo zabavu, ali ona recimo tako oštrija kritičarska pera toga vremena koja su bila isto tako iznimno naklonjena. Jer jednostavno je funkcionirala u svim žanrovima podjednako dobro, bilo da je glumila, ne znam, rezignirane intelektualke i žene nezadovoljne u braku u Rondu, naivne djevojke iz provincije u Prekobrojnoj, svojoj prvoj čuvenoj, recimo, ulozi, bilo da je glumila, recimo, provokativne političke aktivistice i pomalo razbarušene revolucionarke koje tvrde da klasna revolucija treba biti seksualna kao u misterije organizma, ili, kažem, žene iz polusvijeta i žene, recimo tako, laka, sumnjiva morala u Depsu. Ona je jednostavno uspjela, dakle, zadržati nešto svoje u tim ulogama i na neki način komunicirati sa, dakle, kažem, najširom publikom koju je osvojila jednostavno tom nekom, svojom nekom pojavom, s tim nekim prilično izraženim očima koje su zračile, recimo, nekakvu empatičnost, altruizam, neku, recimo tako, plemenitu humanost i slično. Zna li se koliko je ukupno filmova snimila? Pa ja mislim da sam naišao na podatak da kompletna filmografija broji negdje oko 90 naslova, što bi dakle značilo da ova retrospektiva daje uvidu zapravo 10% njenoga stvaralaštva. Ono što većina struke i kritike smatra da, recimo, bi jedna prava valjana retrospektiva sigurno trebalo obuhvatiti, recimo, barem 30-ak naslova da bi se dao jedan dobar pregled što kronološki, a što žanrovski njene karijere. Ali, naravno, još tome treba pribrojiti i njene nastupe u brojnim televizijskim serijama, nekadašnje televizije Beograd, i sa svojim, isto ne tako davno preminulim suprugom Draganom Nikolićem, i s druge strane njene kazališne angažmane. Koliko je zahtjevno organizirati ovakvo jedno događanje?
Pa zapravo ne naročito, zato što postoji, budući da je to jedan brisani prostor koji nitko nešto posebno ne želi da popuni ili za to naprosto nema kapaciteta raznih, to brisano područje vrlo lako popunite zato što postoji želja sa svih strana da se nešto lepo desi, što bi rekao jedan srpski pisac. Hoću da mi se nešto lepo desi. Dakle, svi hoćemo da nam se nešto lepo desi. U tom smislu ova lektira koja je sada srpski film, ali istovremeno jugoslovenska baština, je zapravo moment u kojem mlađi ljudi koji nisu imali prilike to pratiti tokom svog odrastanja nadoknađuju na neki način određene naslove koji su apsolutno lektirnog tipa, a s druge strane svima drugima koji to vezuju za vlastito životno iskustvo pobuđuje niz pozitivnih asocijacija i zapravo vraća nam mogućnost jedne druge normalnosti u odnosu na ovo što danas živimo. Tako da bih rekla da zaista nije teško i da to svi rade sa jako puno elana i ono što sada mogu iskoristiti priliku jeste da ljude koji putuju ovim ili onim dobrom ili zabave radi u Beograd svakako obiđu muzej Jugoslovenske kinoteke. Tamo se između ostalog nalazi legat Milene Dravić i Gage Dragana Nikolića i to je jako zanimljivo. Ljubiše Samardžića također. I to je u Beogradu jedna posebna lokacija koja bi svima mogla biti zanimljiva. Znači, mlade ljude interesira film ovog karaktera, ovog tipa, bez obzira što se radi o razdoblju 65. do 85. Tako je. Kad oni još nisu bili ni rođeni. Tako, iako smijem dodati na ovo što je rekla Aneta, nije teško, ali jedino što je zapravo teško u ovom izboru je što se uvijek zapravo morate odreći nekog naslova koji biste također htjeli uključiti, ali ili ne postoji adekvatna kopija ili jednostavno nemate dovoljno vremena na raspolaganju, tako da uvijek zapravo morate odbaciti nešto što bi svakako bilo vrijedno uključiti. Dobro, pa proširite par dana da stignemo cijelu retrospekciju. Ajmo onda još malo protrčati zapravo za one koji nas možda nisu čuli na početku. Od kad do kad možemo vidjeti to i kad će nam biti predstavljanje knjiga? Predstavljanje knjiga je u utorak, dakle, u knjižnici Bogdana Ogrizovića, koja je također divan domaćin Srpskom narodnom vijeću kad god nešto radim. U 19:30 profesora Dimčića knjiga Između svetova. U 4.4. u kinu Tuškanac ćemo imati predstavljanje monografije Tatjane Nježić o Mileni Dravić. Više je monografija, mi smo se odlučili za ovu autorku. I 5.4. Milutin Petrović sa Fakulteta dramskih umjetnosti u razgovoru koji će voditi Željko Luketić, omaž Dušanu Makavejevu. Odlično. Filmovi? Filmovi, otvorenje filmom Zaseda Živojina Pavlovića, dakle prvaka crnoga vala Jugoslavije. Potom dva filma Mladimira Puriše-Đorđevića, Djevojka i Jutro, oba iz 65. odnosno 66. Rondo, jedan od ključnih filmova hrvatske kinematografije. Potom u petak, kako je Aneta rekla, dakle, u obzirom da je poslijedio omaž Dušanu Makavejevu, dva njegova važno ostvarenja, debitantsko ostvarenje Čovjek nije tica, u kojem je ona ostvarila jednu vrlo zanimljivu ulogu frizerke. Potom Ver, misterija organizma, njegov međunarodno najpoznatiji film koji je naravno naišao na jako burne reakcije u zemlji, bio zabranjen za prikazivanje. Subota su na rasporedu poseban tretman Gorana Paskaljevića iz 80. godine, za koje je nagrađena je za sporednu žensku ulogu u Kanu i na neki način dobila status ne samo najmožda važnije srpske i jugoslavenske glumice, nego i možda jedna od najvažnijih glumica u ovom dijelu Europe ili neke, recimo uvjetno rečeno, istočnoeuropske kinematografije. Film Deps Antona Vrdoljaka i zatvaranje u nedjelju sa filmom Nije lako s muškarcima Mihajla Vukobratovića 85. Ajmo samo, mislim da ni u jednom trenu nismo rekli datum točni kad počinje. Jesmo. Dakle, srijeda 3. travnja završava u nedjelju 7. travnja. Učili smo na pamet. Bravo, dobri ste, bravo, bit će to dobro. Sjedi 5. Puno uspjeha vam želimo u svakom slučaju, puno ovakvih manifestacija i hvala vam na tome. Vidimo se nekom drugom prilikom.